akkam jirtu akkam ooltan iddoo jirtanitti nageenyi isin haa qaqqabu. Samoona kana awwaaraa baay'ee ka'a. Maali ijoollee obomboleetti dhufe moo jennee yoo gaafannu lakkii Teedii Afrootu albuumii haaraa baasee daasii buusii jedhee buusa daasii dhumateera jechuudha. Daasii buusii jedhee dhumateera jedhan. Maarree akkana jedhee amma kana nama iyyisiisaa inneetuma waan musaa wallaallee dhiifne. Mee waa tokko isinitti hima. Addunyaa kanarratti ilaalcha nuti qabnu ilmoon namaa ilaalchi ilmoo namaa iddoo sadiitti bahee argamuu danda'a. Tokko warra duraarra kan jirani addunyaa kana innaa ilaalanii baay'ee miti isaan addunyaa kana innaa ilaalanii idduma hundaa akka ibidda balaqqisuutti balaqqisa. Ababaan guutamee jira. Abaaboodhaan, daraaroodhaan, in urgaa, itti gammada. Lammaffaarra warri jiran immoo addunyaa kana innaa ilaalanii yookiin dukkana miti yookiin ifa miti. Waanuma arganillee hubatanii hin argani. Har'a ganama gammadanii saatii booda iyyuu hin boo'u. Waan qabatan irran turani. Waan arganillee hubatani. Waan akkasitiin halkanii guyyaa dararamu. Sadaffaarra kan jiran immoo ilaallu sadaffaadhaan ilaalcha warra qabu immoo ilaallu isaanitti inda'uun dukkanaa'eef innaa addunyaa kana ilaalan itti dukkanaa gara malee waa tokkoon arganii. Kanaafuu addunyaa kanarra jiraachuun dhuguma maal bu'aa qaba kan jedhuun nafsi isaanii ajjeesu. Sini beektani sadan kana hubattani. Kanaafuu yaa obboloottan koo Teediin buusi daasii dhumateera yoo jedhe naa dhumateera buusi daasii yoo ilaalcha isaati dhumateeraaf akkasitti ilaaluu isaati. Waan nama iyyisiisu qabaa hin qabu. እና በዚህ ዓለም ላይ ሰዎች ባላቸው እይታ መሰረት በሶስት አካፍለን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ጥቂት የሆኑ አብዛኞቹ እነዚህ ጥቂት የሆኑ የሰው ልጅ አካል ይህን ዓለም ሲያዩት የሚያዩበት ሌንስ እይታ በጣም የሚያብረቅርቅ ወደም ሲያዩ እዚህም ሲያዩ ሸለቆም ሲያዩ ተራራም ሲያዩት አትክልቱም ሲያዩት አበባውን ሲያዩት እጅግ ለየት ያለ የደስታ ምንጭ ያገኛሉ። ሁለተኛ ላይ ያሉት ግን ወይ ጨለማ አይባልም ወይ ብርሃን አይባልም። በመሃል ግራ ተጋብተው ያዩትን በደንብ ማስተዋል አይችሉም። ጠዋት ከተደሰቱ ከሰዓት ያለቅሳሉ፣ ያዝናሉ። ግራ ተጋብተው እንዲሁ እየታገሉ የሚኖሩ ናቸው። እነዚህ በብዛት ያሉ ናቸው። ሶስተኛ ላይ ያሉት ግን ይህ ዓለምን ሲያዩት ጨለማ ነው። የሚያስደስታቸው ነገር የለም። ስለዚህ በዚህ ዓለም ላይ መኖር ዋጋ የለውም ብሎ ሕይወታቸውን ይሰዋሉ፣ ይገላሉ። ሌላ ሀገር አንዳንዶቹ እንደሚሉት ይሄ ዲፕሬሽን ነው ይላሉ። ያም ሆነ ይህ ሶስተኛ ላይ ያለው የዚህ አይነት እይታ ነው ያለው እና ወንድሞች እህቶች ቴዲ አፍሮ ጣልዳስ አልቆለታል ጣልዳስ አልቆልኛል ጣልዳስ ካለ ምንድን ነው የሚያስጨው? የራሱ እይታ ነው። አገር ቤት ያለው የመንግስት አስተዳደርም ይሁን ያለበትም አገርም ይሁን የሌለበትም ይህን ዓለምም ይሁን የሚያይበትን ነው የገለጸው። ታዲያ ምንድን ነው የሚያስጨው? እናንተ እኮ ናቸው የምታበዙት። እናንተ ስታበዙት ዋይ ብላችሁ ስትጮሁት ሰውየው ይብስበታል። አትረዱትም። የበለጠ ሁኔታውን ታባብሱበታላችሁ። እናስብ እስኪ። በስሜታዊ ብቻ ዝም ብሎ አንጮ እውነታና ውሸታውን የሰው አስተያየት ያለበትን የሰውንም በመረዳት ነገሮችን መረዳት ይቻላል።
ራሳችን ነው ግን መጀመሪያ መረዳት ያለብን።